Vamos igual. Vamos igual. Ini trocar wite. Ya, mesti igual lah deh, mesti igual. Raidin salang nih. Aros wan. Wah, kau mikir udah pernah di sana lagi. Aha. Man cinta ya aros kejurna. Sudu ada. Wah ini arki ada sudu ada. Wah ini salah. Ya. Ini tahu itu ramai. Benar kita tahu itu ah. Ini lah kita dikira wite. Ini kalau mereka kira mana untuk umi. Alay kayak koi. Lu lebih kata udah pergi orang ya. Masih kekale. Ya. Wah mesti luar ya. Lagi itu. Wallahi afkar itu mana tuh. Kelihatan tetenya. Kiri. Orang maklum tahu tu kiri. Mesti luar kiri apa ya pak? Cuma ada lewana. Kembali. Ini dia kira mesti. Ini dia mengaku biar. Abi maga. Ya? Maga abi. Nastah. Absiwa wallah. Ya. Ya. Ya, itu ada beberapa kali. Wah, mesti wah, naik deh. Kan ini namanya gibi tadi buat kita gibi mah. Ini kemana orang Yobayar nih? Ya, wah mesti wah. Wahidin salah ada. Wahidin salah nih. Manti ini aros kena pikiran ini ugator dalam ini araktona. Ini tempat ini live ada kini mana? Ani Abdurrashid Abdurrahman alaidah. Waftar haski way ini namanya dem kaltuma asar abukar. Lah, apa deh way waftar? Mana tu balik saya macam wah ini Islam ya, kan. Ada yang di daerah ni kan, nak maru tu daerah wah kan ni kan. Tu kerja kerja. Ay wah kerja. Nanti kita sayang. Itu marka karya. Entah. Tuh. Ini semua sih baik orang. Beda nulis. Siapa orang ya? Kita. Halo. Tapi akhirnya cuma. Mana kecil-kecil ada. Coba. Jadinya akhirnya. Kayak. Halo. Halo deh. Saya bagi diri coba. Oke, sama gue nih kan. Sama gue.
السلام عليكم عبد الرشيد abtiyow سلام khayraad waashidiina baata idin salaamaysa ما شاء الله جايز وايدين سلامي haye 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 أنا لايف كهوسان كلا سعداء قف من هذا نلعب كوة مستر عبد الرشيد وحواي دي هبين كسدحات وأي لكن ولين إن أي دماشادان معلن سدحات كدب نو حواي تدودي واي سومالوين لمان وايدين سلاني سلان كدب وحواي مستر عبد الرشيد iyo xaajiyadii waa ka saacawa halkaas lagu wada jira Soomaalida marka waxaan ku in ay day wax allaala wixii gifti ahaa wixii hambalyan ahaa wixii dhiirigelin ahaa familkaas halkaas loo wada show marka waa maasantiin ugu dambeyn Cabdirashiid waxa way farxadii iyo guushii uu sugay uu helay caawa Cabdirashiid wuxuu la joogaa xaaskiisa saa aragtaan wada faraxsan Cabdirashiid iduma soo dhawaada ya Cabdirashiid hurda maya unduro male malagayeela caawa way idinka dhaqankiina raacina sababta maalinta saddexda bari kulli dad idin soo booqan doon guriga idin kugu imaan doono maalin damaashaad idin tahay sababta waa macnaha waxa idinka oo dhaqan u leedin waa 3 iyo waxa leedin 7 maadaama maalinta saddexda aad leedin aniga ka hor idin imaan maalmaha idin ma arkin haddana waa idin ka dhex maqanayo live-ka waxa way telefoonka idin keenay live-kiina ku jirtiin anna meel kale idin kila socdaa marka sida sharcigan saas waaye guys familkaas waxa waaye wixii gift bixin jiray wixii wax bixin jiray congratulations inta kale hambaliyo soo dhaha live-kan share gareeyo maasin